Pangan amu oirakanda ngasi akhoi Kabarstan Masjid Madrasa Lausan gi haira awa fauda wa ta ngang na maron thokta amadona lairi be MLA anise masig stand karino haibdo miyam mamangda atu matam da khanghan biu sine handaki panchayat ki khoi selected oina thawpuraga lairi besing related oiba political party sidagi khoi tawriba makhoi gi thabuk thawgai sing ado khoi pangan praja miyam makhoi da makhoi clear oiba stand do khoi pamjai ngarang dagi haukraba adugumnaba Work Amendment Act 2025 hamzaba hamisi kaino kanda hanbalaitana akoina khongjang kyamanu sangsanli ato state ta sudum irang si hauraga leini haidare si amso MSN asu hanbalaita khongjang sangsanli sigi marak sida akoini am nungai daba taseng nungai jadaba haidare Manipuri state ta akoigi MLA ahum leijai leiribe MLA si kana no haira kanda ahanbada Lilong AC gi MLA Abdul Nasir Mark Work Board ki chairman oil aduga Khetrigao Assembly Constituency ki MLA Sheikh Nurul Hassan amana Asabuddin Jiribam AC gi hairiba makhoi ahum se sigi clarification ama pangan miyam na pamba Khetrigao Assembly Constituency gi oiradi Sheikh Nurul Hassan gi oiba magi stand se Muslim gi maitai pangal gi oiba lafam thokpa magi daite haidare miyam amanga lauthoga khanghan khre khanghan liba sigi damaktadi akhoi ahan da akhoi gi MSA amadi amsona magu appreciate tawi aduga ngasi phawada masa gi stand ai isa pangal amani pangan amu oirakanda ngasi akhoi gi Kabarstan Masjid Madrasa Lausan gi haira awa fauda wa ta ngang na maron thokta amadona lairi be MLA anise masig stand karino haibdo miyam mamangda atu matam da khanghan biu sine ba akhoi na han thamjaningi si maruina haijaningi si Lilong Assembly Constituency gi MLA Abdul Nasir se JDU gi candidate ni NDA sarkar da part amu oiriba makhoi da support tawbadagi neba haiba Lok Sabha da Rajya Sabha da pass tawrakanda bill se pass tawrakanda ek onkriba adugum laba Work Amendment Bill Amendment Act se aduga karigino mana ngasi phawda Work Board ki chairman amu orga ngasi phawda mana pangan khunai gi damakta all India gi muslim gi damakta mana ngasi phawda wa ta ngang tabida sinda akhoi gi khumjalakanda party ni henbagi ni haidoribra natraga masagi khudong sabagi ni haidoribra wa ta ngang da laidoriba maram si karigino athuba matamda pangal miyamda magi stand oiba magi warwal se athu matamda lauthokpi usine koin haijaningi si aduga amana aikoina sigista thamjaningi se BJP gi nataba JDU gi nataba anti muslim oiba political party singsta lairiba wakpa amendment bill se pass tawkhibada support tawkhriba adugumlaba party singsta lairiba akoi gi pangan gi political parties te yauriba akoi pangan gi akoi gi political leader sing se si moi se karyakarta mayam se mogi stand singa si photo lauthoktrieba kari maram gi lauthoktamno haibdo miyam amangda khangan biro makhoi gi stand ju kari no khangan biro clear oina thambiro sine akoina haijaningi si aroibada haijaningi se kaino kanda akoi gi minority singi hak minority singi interest ka political party gi karam man hena arumayang se yenga thabuk tawbiri no haibase hojiki karyakarta mayam sida hangjaningi haitare aduga amana akoi gi pangal gi voter laiba kendra sing sida haitare mingoina palakanda akoi gi Moirang AC da akoi gi muslim area mayam tai haitare pangan gi voter mayam yawi haitare adagi akoi kumbi gi adagi Bishnupur adagi Hianglam Meyangphal Kaksing Hairok Wangjing Thangabok Wangkhem Thobal Andro Kairao Furai Wangkai Wanggoi Thundrakpam Nawriya Pakhanglakpa hairi singsi akoi muslim gi voter laiba pangal gi voter laiba kendra ngata neba haiba kendra gi MLA singse sigi sigoi ba stand ji lauthokpi usine koin haijaningi si kariguma mkhoi stand ji lauthokta taragadi akoi miyang ko punna akoi pangal gi voter mayam se sigi miyam sing sigi public sing punsal lakanda akoi mogi stand karino hamsala ne bas dai di akoi lepalaitana akoi niti ge do makhata no akoi satharane ba clear oi stand du lauthokpio pangan khunai gi khanpiu community amada hanthani yeng akanda lai ba to community mayam nasu support tawjalakanda adudi yade akoi human beings ne akoi miyoi khudingma amtani sor holaga loi hingnari ngatani amna amu hanthani yeng do si kai gino one nation one religion da akoina kari tawbagi support tawdorimo hai pochi thamjaningeba sigista akoi gi hanagi ex Chief Minister magi di clear oina Work Amendment Bill jima support tawe na magi FB da kai da koin ubu phangreba adu so akoi kairang praja ka tanara kana kai to age da ko khana gi neba hongna akoi muslim gi voter me amu kasu lai dren thawoi dren khala ka da lathor ke pot neba adu gi pot so akoi dum khana gi gani I ming Imtiaz Sebong Moyong the All Manipur Muslim Student Organization AMSO General Headquarter ngasi MSC amadi AMSO na thamjariba press conference asida koina praja miyam amadi lairiba political party singji mafamda injing
ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯋꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯥꯝꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ MSAꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯔꯦꯂꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯤꯀꯔꯇꯥ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯒꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯌꯀꯔꯇꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯨꯃꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2025 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯤꯡ ꯔꯦꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ